Poštovani gledalci, poštovane gledateljke, pozdrav i selam aleikum. Prošli put ste vidjeli moj video gdje sam vam pokazivao kesten tamo na drugoj strani koji sam nakalemio i želim da vam se svima zahvalim. Video je viđen preko 24.000 puta. Ovog puta ja sam odlučio da vam pokažem kako ide metod kalemljenja pod koru kojeg sam vam govorio prošli put. Evo, znači prva stvar koju mora da imate je pila. Evo, malo da sad ja to nabrzam. I evo, druga stvar koju treba da imate je ovaj nožičak, gdje sad dođi malo. I, dakle, trebate malo da očistite. Ovdje treba da čistite. Evo. I evo, dobro. I sad treba da trebate ovdje otprilike gdje smo deblja koža, tu se ide drugačije i sad morate uraditi evo ovako sa strane razrezat jer ovo je ko neki to ne znaju, ovo je uvijek jedna vrsta hirurškog zahvata. Evo, morate malo rastvoriti ovu koru. Dobro. Sad, pošto je kora rastvorena, morate odabrati marze, da kažem, trebate imati mlade grančice koje nisu stare više od godinu dana. Evo, ja ću sada, recimo, da vam pokažem da morate ovako uraditi, vidite? Onda ovdje isto tako da može lakše unutra ući. I mora biti prostora, vidite ovdje, ovo je ta protočna cijev koja se koristi, koja služi da bi mogla limpa pravilno, bez problema. Sad ćemo ovako, sad ulazimo ovako, evo, da malo s ove strane, dođi malo i ovdje, evo vidite. I sad šta ću ja uraditi? Prva stvar pila, druga stvar nožičak, treća stvar je ova grančica. Četvrta stvar koju morate imati je kalemarski vosak. Dakle, kalemarski vosak vam služi da biste mogli sve fino pokriti. Evo, ovo se mora pokriti jer kako god okrenete, ovo je ipak rana. Mi smo sad u ovom momentu prouzrokovali ranu koja drvo muči, naravno. Niko od nas ne voli da ima ranu čitavog života na sebi. Evo. Ovo, kažem, mora se sve pokriti. Evo. Gdje mali dođi s druge strane. Morate staviti i s ove strane. Eto, onda morate malo iznad gori da stavite. Eto, dakle, samo sad ovo ostavimo ovo ovdje i da vam sad, narode, pokažem šta sam ja, koji sam sve pribor morao imati da bih ja obavio kalemljenje pod koru. Dakle, prva stvar koju morate imati je pila, jer naravno dijametar drveta je taki da se pila mora imati. Morate imati oštar nož, morate imati isto tako kliješta služe opet i
morate imati, kao što sam govorio, kalemarski vosak. I da izračunamo koliko je to mene sve koštalo. Evo, pila 8 eura, kliješta 4 eura, nož 2 eura i kalemarski vosak koji sam jučer platio oko 6,60, znači 8 i 4, 12, 2, 14 i 6, 18, sve ukupno 20 eura me materijal koštalo. U bosanskim markama to dođe negdje oko 41 marka. I opet vam kažem, ovo za sada je samo praksa, ovo je samo praktični metod da vam pokažem kako to traje. A vi u međuvremenu, kad sezona kalemljenja pod koru za kestene počinje tamo od 14. od polovice aprila pa nadalje, tačno se podudara sa mjesecom Ramazanom. Zato u mjesecu Ramazanu nemojte oklijevati, a da ne kalemite. A prilikom uzimanja ovih grančica, ne uzimajte iz privatnog vlasništva bez pitanja vlasnika. Uvijek upitajte. Pa eto, ja sam sada rekao, ja sam pokazao, a vi, narode, vidite šta i kako. Zato vam kažem, nemojte oklijevati. Evo, kao što vidite, kesten se nalazi tamo blizu puta, pa znate li koliko ovdje naroda prođe putem, i kao što sam vam već jednom govorio, na onom tamo kestenu, odavde blizu, negdje oko 300 metara, kogod bude odavde jeo, svaka pčela koja sljeti na kesten radi uzimanja svog materijala, uzimanja soka zarad proizvodnje meda, to će vam se sve pikati kao sadaka i nakon vaše smrti. I šta još hoću da kažem? Eto, jedino nadam se da ćete me svi poslušati u svemu ove što sam vam objavio, pa do tada pozdrav, selam alik i Allah emanet. Eto.